Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala man tasharrafa bil mi'raji ila samawatil ula hatta wasala ila sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa jami'i man ihtada. Hadirin hadirat Majelis peringatan Isra Mi'raj, calon-calon penghuni surga insya Allah. Rilalena yaunie nasabak pamasesi mata nabuange nato pada engka mak dupuk depungan tudak-tudak sifulung. Rilalena ia unrum mapacinge malabie nan niamak barakai. Rigau engkata natin roke se dinia macino ati mapacing. Yang itu apa ringarangan na se die gaut sampai ada. Purai kada jiang purai tatap pari alena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di puasa ngenge Isra Mi'raj. Riolo temu tamain bicaraku lebih riola melo mapesengan ngicek di alai kulauri di nasabak pamulanga angka kue masih jitai. Puran ina rampe alena anak ki protokol dan tina payment ketua panitia maka dah ya roya pimpinan ki pesantren Rimang Kosong. Mancaji ka pimpinan kuro mapamula tahun 2005. Letuk makukue. Pimpinan yang ketiga. Pamulana alena ande guruta Haji Abdul Rahman Ambok Dale. Tahun 30 aruana pamula gangka tahun 50. Tahun 50 lete ni no pare-pare. Najallo ni salah sewana murid seniorna. Selei Rimang Kosong. Yang itu andi guruta Haji Muhammad Amri Said. Ya ronca jangengi mak bicarai mak kukue. Pamula tahun 50, tahun 25, angka taka populer masere. Tendang ulang atas kapungaku. Topa nasi tujuangi. Insiden. Na kontak listrik ki kamar mandi. Ya to naru nasabari. Na lele di pamasya na puangnya. Serentak ni rapat pengurusuk na pesantrennya napa hadir ka napa nasib dingi ka nilawi untuk selero alena guruta selaku pimpinan di pesantren Rimang Kosong makuniro letu ya sewe isariwan na ya naka kak tahu ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Baru tahun 2006. Nadek pa natasele letuk makukue. Nole kapayana ketua mui kami na meta. Tareke ni gare. Siakan di tahun ro. Siwat tumu pa Andre Guruta kali si dendring alena ketua mui provinsi. Napa si Andre Guruta sono si baco. Asele si makukue Profesor Dr. Najamuddin Saban. Nah
Ri Majelis Ulama Provinsi Nakak Tawe Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Isaliwan na yae Puratona Ivan Caji Ketua Bas, si Ketua Basnas Kabupaten Baru. Asabay reking dua ni periode, adik nawat ding mancaji telu periode, kita sele ni makukwe. Hadirin hadirat, saya dikesyukuran pula dari puange nasabah engkaku selaku Ketua Basnas Baru sempat muana rapi 23 miliar sakat mal isaliwan nasa kepitara na masyarakat Baru. Alhamdulillah. Jadi selaku asosona pimpinan pesantren nekaya Pak Guru ya tingkat mariase ini santri tamakukwe lebih patah sebu tak bagi telu kampus di Rimangkoso, kampus 2 di Tonronge sama nasa di kata Tonrong nasi terang. Yang kata Tonrong Sopeng untuk putra, kampus 3 Bulu Lampang untuk putri. Hadirin hadirat, seret nasoe engke Pak JK si bawa Pak Anies di pesantren silaturahim. Alhamdulillah. Ya wenia yang kaki bicarai Isra merajat na nabita. Ya kinga iya makana ini toseriange. Engka mana mi pahange makana ya rosenge Isra ipalalan na nabita poleri Masjidil Haram lauri Masjidil Aqsa. Mi'raj ipendrekna malira-lira ri onrok kami namatan rewe. Jarakna palawanganna Masjidil Haram si Masjidil Aqsa si 1200 asera puluna 3 kilo palawangan. Sementara Enrique Nariase ala kami namatan rewe dek pagaga mesin hitung mulai lolongan makarasi agak tandrenan Enrique nabita. Naya bawang ala laganna boleh di Masjidil Haram lo di Masjidil Aqsa yar watue tasiulepah na ura tawe tasiulepah na paletu siula na palesu lalangnya bawang naluru nabita si pulauan ini narima kuan itu desi senulen rafa rakalan na tawe oteo tidak mungkin narima kuan itu degaga patongi sangadina panggulu Abu Bakar nariaseng Abu Bakar As-Siddiq marajatongan na patungan. Mari sengatoni risesi alat bertamanan maka dah iaro oleh-oleh na boleh angeki nabita boleh riase parintana sempajang 5 waktu pakutana iaro rokon nagamata siaga Ibu, siaga rokok nagamata. Atau mana sana saja dek siaga? 6, 5. Sahada, sempajang, puasa, seke, haji. Kegaya kami nanapu di jamaah. Boleh 5 ewe. Kegaya kami nanapu di. Haji buktina coba gare antrian ki sidrap ya siaga tahu nariko ya tahu kenapa mendaftar sa tahu napa narafi giliran nak jopa 40 tahun jadi ku 40 tahun murut tanah tu mendaftar ala masih Asia naik kursi roda maliki mende
Naya kia, magi natania haji patarima yang nabi tahu tunamen. Justru sempajangnya. Justru sempajangnya. Magai nasabak sempajangnya goncina decena lino akhirat. Kemudian kesimpulan naik. Sempajangnya goncina decena lino akhirat. Elok kik mite decenge lino asam pajaki. Elok tokik mite decenge di akhirat asam pajaki. Gangkana Andre Gruta kali si Denreng. Pura na pau, none kapa pura toma teng kalinga. Na pau makaraga. Mu fanga koso pajat toko, mu farampu koso pajat toko, mu faboto koso pajat toko, mu fasau koso pajat toko. Makaraga tu buat nama sempajan nareko, paangai, paboto, parampu. Maka de sek di waktu matu nak barakaki ko ya tu sempajamu nareko mapatu ko masempaja gangkana mo pesau boleh kutu jama-jamamu. Insyaallah. Nasa masalah na to. Sempajange goncina suruga. Nade kagak tahu tenang elok mana mata masuruga. Nah ya goncina jadi ya sempajakin elok kita masuruga. Nah perona engakai hadir kue masuk pajamanan. Nampak kata calon penghuni surga insya Allah. Goncina suruga punai nomor sesama nomor na 4 4 3 4 2 kayak nomor na ajak gagal lepuk sedi ya ada kata sele 4 4 3 4 2 magi nama pamula keempat nasabah Iaro nabi tanah tarima riase parentana 5 sempajang ilalena sesosiwaniye. Dek pakaka keterangan. Maka rakeka waktu ni pugau iaro 5. Nenia siagan narakanna. Papa bajana mani waktu na tamaloroe na pole Jibrilu. Tamaloroe pak pole pangurutan Jibrilu Muhammad meta sempajang petan rakang. Lorosan naya. Dua ngesei si taping, dua ngesei si tapi dua ngesei si ola-ola Jibrilu turun. Dia so pamulange di pamulana mana utue, pamulana loroe, pamulana sarai, pamulana mangaribia. Dia so maduana capana utue. Gangkana macapu iki sepaja subuh so maduana, waktu namanya wajem pajeng. Kesemua sing wajem pajeng. Dek ni sengian anak milenial dek anak rapi. Betul na tak beri tajangin ni kadek penumpuk suai. Apa mula ni rupa-rupa ya rupa tahu ni kadek penumpuk suai. Ya naruh tu asma duana naturu Jibrilu bina nabita masuk pajak subuh. Aga pura nak purani maka dayana he sempajamu tarima iwe. Yanahe sempajamu tarima lima ya tonaro rakana masing-masing ya tonaro watuna palawangan watu wani sipa watu ya sewe dua ngasoy napa mulai loroi jadi napa makanaka goncina suruga nomorona 4 4 ya 3 4 2 wah 10 angka ajak lalu kalau hadirin hadirat naya kia kega waktu napai sempajangnya aru tonga-tonga mancaji goncina suruga kega to waktu napai sempajangnya mancaji goncina decena lino akhirat dua misarakna dek nama susah dua misarakna nomor sedi engkata pasilin nerengi sempajangnya ya helima iwe si turu si bawa ketentuan lah
Ya, nomor sedi engkata pugaui pasilenerengnya sempajangnya lima iwe si turu si bawa ketentuan na. Nomor sedi orang makara lima ajak napak mi, ajak na telu mi. Si turu si bawa rakan-rakanna dan nia rokon-rokonna. Maduana, ya syarat maduana engkata pak dupai, engkata pak dupai isa-isa na sempajangnya waktu ta masuk pada di sempajangnya rilalai engkata mulai jama-jamata dan nia rilalai engkata sifat binru pada tarupa tahu. Ia naik dua syarat napakasengan saya sana patah suku ideolog makada aga makada bolai lalui riasenge jene teluka sempaja tepedu ya naik kuncina asal amarenge decenge dan niat upae lino akhirat ku gatungan toro ya sengai sempaja tepedu jene teluka angka kayasa jene teluka mapunai dua betuan lahiran betuan batin naya betuan lahiran na jene teluka iana itu jene si andre betuan naga marusak nama jeneta marusak nama jeneta marusak nama jeneta iana jene teluka lahirannya ya he jene terluka lahirannya jenena Bilal tesenger Bilal iga sa Bilal Pak Bana Nabita Bilal asana se di subuh itanai Bilal kinabita Bilal elok ka tanai ko iya gangari ka agaro amalamu istimewa naweng kalinge unna wennie cepat na sandalemu riologu rilalen na suruga pakutan nabita Bilal agaro amalamu istimewa magai weng kalinge unna wennie cepat na sandalemu riologu rilalen na suruga aga betuan na betuan na weng kalinge ko unna wennie engka ko kilan na suruga na sabet na mungkin cepat sandal na kilan na suruga na tahu na saliwan na suruga mondro jare ka mak bicara lempu ki makara iso suruga ko nakara Bilal dito maji naga na semalak de amalak istimewa ya miru bawang ya na rampe de ne kana luka jenne ku sangadina upatola ibu jenne baru imundrina ya na ya senge jene teluka ribetuan lahirnya maduana de nengka uban sangadina masempajamua imundrina lo aga betuana iya he ada Bilal majelo imakara sininna lima sempajang kamana sempaja sunna yolona asa makanana de nengka uban sangadina sempajamuka imundrina hadirin hadirat bonin loncengnya gaji pape sauni opana tahu le mamalakan ya malukana jeneta engkatok itu matu putotoi pada Bilal isa suruga ki nasaba ya rona pebalian Bilal waktu netana kinabita ya napai betuan lahirna jene teluka jene si Andre malukana majenena na yato si betuan na jene teluka ribatingnya iya dari itu engkata yang memalakani paso-pasen na jene rilaleng atu-atu ngeta silampe umuruta pakolingi engkata memalakan ni
Pasan na jene rimun ripurata mak jene rilalen atu tumuta silampe umuruta ke karo kalinya madece ibisai limai mapasang itu jene ta lapungata mak jene bisai limana isengi jagai lalo mataru apa cingenna 25 jagai lalu materu apa cingenna 25 ajak lalu murutaki nasabak mupakena mampai tanaya punna ajak lalu tu murutaki nasabak mupakena jauh bawang ni silu gemu berdiki sila suremu nape betuan ya ya nah betuan na jenek terluka ribatingnya amalakan ni silampe umurumu jagai lalu maturu pacingin na 25 mu ya tu betuan na mupacingin na mu bisa na 25 mu ajak lalu murutaki na sabu pakai na mampai itani ampun mu ajak lalu tu murutaki na sabu pakai na gau bawangi silu dengamu berdiki suramu napa ya bawangi nareko ya malah kemana ni aman lino coba kare napa ya narafi si matalimomo po ngata matalimomo isegi betuan na ya tu jagai lalu mataru apa cingen na lilamu apa cingen na temumu ajak lalu murutaki nasa upake ne mak bele mupake ne mak papuri mundri mupake ne mak fitnah mupake ne mak karota mupake ne mak bicara salah ajak lalu tu murutaki ya tu 3 rokmu nasaba upatamana tempu harangi rilalena coba betuan na ya matali momoki kita iseng majuru mata siki pungata majuru mata isengi betuan na ya tu jaga lalu mataru apa cingen na matamu ajak lalu murutaki nasabak mupakena mitai anu pesangkangi puamu betuna isapui wae ulue ajak lalu murutaki jagai lalu mataru apa cingen na pikiranmu dan niatimu jagai lalu mataru apa cingen na pikiranmu dan niatimu ajak lalu murutaki nasa upakene mapikiri sana luka ke seluruh kamu politik seluruh kamu benguangi seluruh kamu docilie jagai lalu materu apa cingan na paring kali kamu coba kare sesemuki pama pedi mata napa ni we pama senar balik uangiku maka simpak kita nah pakai rasa semua pedi mata makutona reko lagi paring kalingan tania cedek pama saya tu boleh kipuan nareko macakap pak kita macakap paring kalingan narapi ajewe jaga lalu mataru apa cingan na ya tu dua ajemu ajak lalu murutaki nasabam pakai naik jongka lauri ondon na pesangkange puam na pebotuan ajene ya hadirin hadirat yana bawangi yolok yamalakenge jene terlukai mada ini de nagaga susah tapi kiri kini kare tapi kiri kini kare manyawana pak babinsah dari kau pakai ya mau mana tin rota buat ni daripada makanan muda dicalak tagak nak sabar agak dia kasih di tempat pikir makanan lain jadi kung kamar na juja boleh salio togam itu ya kau boleh kumi kampung dia nak sabar satu tekad kamanengi isok nasiriange pakai riasenge jenek terluka rilahirenge jenek terluka ribatinge tiga tosi sepanjang tepetu
Ripet na ada yang makada engkate mamalakan isu-isu na sempajange pada para nak jene. Riwa tu ta masuk oleh sempajange rilalan mulai jama-jamata nanya rilalan asifat bintu-bintu ta pada tarupatal. Penjelasannya insyaallah kesempatan lain mudah-mudahan ada untuk kita semua. Tapi harus ripet na bicara yang makada engkate betul ta masuk oleh sempajange gaukan isu-isu na yang sempajange rilalan engkata mulai jama-jamata nanya rilalan engkata sifat bintu-bintu pada tarupatal. Nareko kaki memalakannya. Ipulaban itu. Decenna asalamarna lino akhirat. Kuni kapange supaya ramping kaki nasabak mau ni lencong ya kalau kani main atau mela doang ipa mulai pak dongengnya sama-sama tak baca pak buka nasini nade cenge. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wafi ni'amahu wa kafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin an-nabiyil mab'uts rahmatal alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruna ba'dahu tafarrukan marhuman ma'suman. Allahumma la tara fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah fi ma firidak illa qadaitaha wa sartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.